Күннің esas вақалары ақта тариф etmege hazırmız. Студияда мен Султан Естакаева çalışam. Хайырлы акшамлар. Кезлевде Русия президентінің авалесі бойынша балалар үшін бүтін дүния шифаханесі açılacak. Қырымның зиярет варақасы сайылған қарылғачлар ювасында реставрация ішлері башланды. Сарай зиярет ету үшін не вақыт açılacak? Ахмеджетте елбаш ярмалығында Қырым истисалчылары насыл мақсулатларыны тақдим еттілер. Ялда Венгер атлетика бойынша ярыш хусуси балалар үшін кечірілді. Оларның мұвақиетлері неге бағлы? Кезлевде дүния севесіне ойғын балалар үшін уникаль тибби меркез açmaға ниетленелер. Қырым шифаханесіні 8 санаторий ерлешкен ерде құрмаға планлаштыралар. Анда бүтін Русия ведігер мемлекеттерінің балалары сағлығыны түзете білелер. Чоқ профилік меркез ерлешежек шифаханелерден бірінде Русияның сағлық сақла везірі Вероника Скворцова болынды. Тавсилатлар бізім невбетті келев хамызда. Кезлев районын яны майна койне морской адлы шифаханеге экскурсияға Русияның сағлық сақлав визирі Вероника Скворцова етіп келді. Бұл шифаханені ведда 9-ны Русия сағлық сақлав визирлігінің мүлкиетіне кечірмеге ниетленелер. Бүгін мұнда шекер диабеті, артқач семізлік ве юрек дамар системасының хасталақларында азап чекен баларыны тедавилейлер. Кележекте бұл профиль байығы кенлешежек. На сегодняшний момент у нас отдыхает мама с родителем из Ханты-Мансийского автономного округа, отдыхают люди по федеральной ФСС нашей. И сегодня и завтра заезжают наши дети-бюджетники. На сегодняшний момент где-то около 120 человек у нас находится на лечении. Чоқ профилик меркез 8 девлет шифаханелері базасында құрылacak. Бойле авалена мемлекетіміздің президенті Владимир Путин берді. Мы планируем создать мощную лечебную базу. Она будет включать самые современные биомедицинские технологии, включая и современную диагностику, и робототехнику, и элементы виртуальной дополненной реальности, и самые современные анимационные подходы для восстановления. Реабилитацион мерkezде бүтін Русейден ве дигер мемлекетлерден келген балалар тедавилене білежеклер. Оны яратылығына енді кележек сене федераль бюджеттен 80 миллион рублей айрылacak. За следующий год мы хотели бы выйти на медико-техническое задание, сделать все необходимые расчеты и через год начать уже строительство с 2021 года. Чоқ профилик мерkezде en зиманеви тиби донатмалар ерлештірілежек. Құрыжылар оны 2024 сенесі юкенлемеге мақсат қоялар. Эльмаса Блакимова, Севеле Меметова, Эрвин Миралиев, Миллет Ичум. Егірім репатриант қорантасы Сақ регионында мескен әлде етті. Адамларға мадди ярдым ве коммуналь қызметлерге имтиязлар берілі. Бұақта Девлет Дума мебусыр Руслан Бальбек ве Девлет Милетлер Ара комитетінің рейсі Альберт Кангеев Қырым фаалжилері ве мебусларнен кечірген чыққыш топлашығында білдірділер. Топлашығының эсас мевзусы Девлет Милли сиясетінің амилге кечірілі олды. Такой формат у нас практикуется уже довольно-таки давно во всех районах и городах. Естественно, обсуждали вопросы, каким образом быть более доступными для граждан, то есть для того, чтобы каждый из наших соотечественников понимал, что все-таки есть диалоговые площадки и всегда можно свою проблему донести до центра принятия решений, до руководства района и города. Курешов акимиет векілерінен ачық субет форматында кечті әрбір суал пек жедді олғанына бақмадан меморлар мұйет достане сыжақ векелешікле олғаныны қайдеттілер. Вопросов дорог, освещения, школы, детские сады. То, что сегодня в Крыму активно строится и развивается. И люди говорили это, и вопрос как будто бы задавали, и в то же время отмечали, что мы надеемся, что до нас тоже этот вопрос дойдет. И у нас будет школа, и у нас будет улица, и у нас будет освещение. Очень позитивная встреча получилась. Спасибо большое. Шында о çok meseleler çözülmegen yerleri de var. No o şeylerini halkın bu delegatlarının başlıkların lafına bakanda payetaplı yavaş yavaş hepsi çözülecek. Evet biz onu bekliyoruz.
Ялтада авангард адлы спортив комплексына реконструкция етті башладылар. Бойыш üçün Cumhuriyetте 2016 сенесінден берлі азырлық кете. Құруджа шirket ішіні насыл япажақ олды ве яны объектлерінің құруджылығы не вақыт башладайжақ. Ишкетчі шатыны құруджылық везірі Михаил Храмов незарет етті. Оның ле бірабер бізім телевизион тақымыз да бұлынды. Тавсиятларына Фатиме Сейдаметова біле. Александр Лукьяненко трибуна отырғычларының ескі демир каркасына дағыта. Мы сняли уже, сколько уже? Больше полстадиона уже осталось, максимум дня 2 тут. Еще вот около 70 всех полностью линий вот этих осталось. Бұл каркасны бірден екі мутихасыз дағыта. Демирні олар мақсуз алет. Газ кескі ченен бозалар. Вот так нагревает металл. Он нагревается и потом начинаем резать. Открывается продувочный кислород это и режем кислородом. Трибунаның башқа тарафындан экскаватор бозуде чалыша бұйық демир тішлерінен о бинаның бетон темеліні сындыра. Шымдығы вақыта объекте 15 адам ве экі техника нұсқасы чалыша. Спорт комплексінің территориясында ең бұйық бина бұл трибунадыр. Оны екі ай ішінде демонтаж етмеге планлаштыралар. Яңы трибуна 4000 адамны сығдырajak, yüksеклігі есе 2 кереге зияде олajak. Трибунаның түбінде учқа тулajak бинаның ішкі мейданлығы 10.000 квадрат метрны тешкіл етежек. Будет включать конференц-залы, тренажерные залы, шахматный клуб, кабинеты судейства, антидомпинговые центры, санузлы, лифты, полная возможность там доступа во все помещения маломобильных групп населения. Яңы футбол мейданını Русия футбол бірлігінің екінші категориясына бинайын құрajaqlar. Натуральный газон, система полива, система дренажа. Совет деварындегі авангардның реконструкцияны ескі объектлерінің демонтажындан башладылар. Олар енді заманауи стандартларға уйғын дегіл. Ғайрыдан құручылығыны мында 3 ел бекледілер. Построим многофункциональный комплекс, в котором будут предусмотрены, скажем так, сооружения для занятия практически всеми видами легкой атлетики, начиная от футбола, с которым ассоциируется стадион, и заканчивая прыжками в высоту, в длину, с шестом, метание молота, копья и так далее, и так далее. Бүгін Ялтада бұл объектнен берабер башқа спортив базалар реконструкция тәлей. Ялта тек ерлі спортчыларны дегілде, четел спортчыларны желпеті жегінде имен шерінің юлбашчысы. Футбол, теннис, художественная гимнастика, пловцы, велосипедисты. Все эти направления будет у нас возможность после создания спортивной базы принимать и сборы, и проводить соревнования, в том числе международного уровня. Авангардның реконструкциясына 1 миллиардтан зияде рубля айрылды. Епсі құручылық ішлеріні 2 елдан сон екінлемеге планлаштыралар. Фатиме Сейдаметова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Симферополь адлы халқара ава лиманында 5 миллион же yolcu қаршыладылар. Бұл кечкен сенеге баққанда бір күн әрте жолды. Бақтылы адам кім олғаны ве оның насыл мүкефатланғанлары аққанда мұғбиріміз Айша Шулакова девам ете. Так много света. Свердловск вилаятының сакины Галина Петимирова аттанлап оламай. Бұл мұғбирлер ве фотографлар оның үшін топландылар мы йоқма. Рейстен эвел кечірілген регистрация қадын үшін байрамға чеварылды. Бұл сене тамам о Қырым ава лиманының 5 миллионынчы yolcuсы олды. Спасибо за то, что выбрали нас, за то, что мы попали. Спасибо за организацию, за неожиданный такой крымский подарок. Бірінші А номералы ер Екатеринбургның сакины үшін бақтылы олды. Бойле тантаналы шекілді Галинаны да ич бір сефер қаршыламаған еділер. Қадын ве оның торыны Қырымда қызының евінде мұсафырлікте бұлындылар. Отдыхали около 3 недель, а так весну, всю весну здесь пробыли. Уралдан келген мұсафырге бизнес-залдаки қызметлер сертификаты. Бір адам үшін Русияның істеген еріне учув берілді. Сертификат на аренду автомобиля, когда будете в следующий раз, в 2020 году будете на 5 дней. Бесплатная аренда у вас автомобиля. Қырымның ава қапылары Русияда en çok yolcularga қызмет көстерген 10 ава лиман жедвеліне кіре. Йылда бұл сайы 5 миллиондан зияде ола. Наиболее частые направления это традиционные из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году летних направлений было довольно много в аэропорту Симферополь, 56. Это больше, чем в прошлом году. В зимнем сезоне
направление тоже, количество их растет, и их больше, чем в прошлом году. Симферополь адлы авалиманын яны терминалы ярым адамыздың тарихында ең мұқиязлы лейха олды. О 6,5 миллион yolcuға қызмет көстере біле. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Devlet Duma mebuсы Руслан Бальбек yardımcılarının ve Ahmedjet'nin cemaat erbaplarının toplaşıp geçirdi. Koreşov ketişatında faalciler yardımının Borçokrak ve Ahmedjet mikrorayonlarının sakinlerinin bağ eğleştirilüvini müzakere ettiler. Toplaşıda Ahmedjet şehir şurasının mebuсы Gulnara Murtazayeva da bulundu. Ruslан Balbek'nin fikrince mebuslar korpusunun ve cemaat erbaplarının böyle tızılışı mikrorayonun meseleleri hakkında tez bilmege yardım edecek. Для того, чтобы глубоко знать проблемы, необходимо знать и слышать голос каждого представителя, каждого жителя, и эта работа ведется. Bundan gayrı Ruslан Balbek Şevket Bekirovga ve Dilaver Reshetovga mebus yardımcıları şahadetnamelerini verdi. Мемарлық абидесі қарылғачылар ювасы 30% реставрация етілді. Құружилық ішлеріне девлет бюджетінден қарарнен 80 миллион рублей айрылды. Объектте біздің мұхбиріміз Мухаммед Зикиряев болынды. 120 Данесфая 90 тоннаға яқын цемент ve 50 тонн арматура. Бұл қадар құружилық малземесіне мемарлық ve тарих абидесі сайылған қарылғачлар ювасындаки esas плитанын пекатөрівіне ішлеттілер. Бұл чаре кермені йықловдан құтармақ үшін бақылды. Ondan ziyade kurucu taş kalavını gayrıdan tıkleyleri aralıklarını maksus ürüntünün tolduralar. Bu реставрацияның kısmıdır. В дальнейшем мы будем укреплять стены здания, то есть мы будем наносить штукатурный слой, уже непосредственно реставрационные работы. Будем, значит, расшивать трещины, будем трещины укреплять тоже усиливающими материалами, те шовными материалами, которые также себя зарекомендовали. Ну и в дальнейшем будем приводить в порядок, наводить чистоту, делать отделочные работы. Deniz tarafından 30 метр yükselikte alpinist-restavratör Ivan Varanovski çalışan. O Çebaksarı şehrinden geldi. Şimdi maksus demir fırçının duvarlarını temizley. Если не получать удовольствие от работы, то работать не получится. Здесь как раз работа, море. Висишь над морем, это же здорово. А расскажите о самом снаряжении, какое оно у вас? Прочное? Вы можете понадеяться на него? Ну, каждая веревка выдерживает где-то 33,5 тонны на разрыв. Все снаряжение довольно-таки серьезное и надежное. Вы не смотрите, что оно грязное, оно потому что в работе. Qazağa karşı işler federal programı çerçevesinde becerilen umumen restavrasyaya 80 milyon ruble ayrıldı. Deniz seviyesinden 40 metr tepede tamam böyle yükselikte Avrora kayasında Yermay sanayicisi Pavel Stengel 100 yıl evvelsi kale kurgan edi. Böyle etip o öz arzusunu yerine getirgen edi. Тяжело бурить алмазом. Тяжело, потому что очень многие точки обсыпные, очень многие точки именно чистой скалы, чистого бетона. Это, с точки зрения бурения, это самый тяжелый грунт. Реставрацияның en kıyın kısmı bu balkonlarını gayrıdan tıklenülüvüdür. Olarını 2013 senesi kapatkan ediler. Здесь видим, что плита, которую необходимо, усилять, она сейчас имеет очень такую структуру, старая плита. Она уже вся выветрилась, есть раковины такие, в аварийном состоянии. Необходимо ее будет нам, укреплять. Karılğaçlar yuvası öz tarihi korunuşunu saklayacak deyler. Tamir işlerinin gelecek sene yüklenmege planlaştıralar ve federal emniyet taşıgan medeni miras obyekti musafirler için kenede açılacak. Naciye Isayeva, Muhammed Zikiryaev, Ramazan Alivapov, Millet için. 2020 yılға borçsız kірмек Ahmedjet'te böyle şehir altında araba flешмобы geçirildi. Akция bergi hizmeti GİBDD idaresi ve Добро Мира волонтеры Крыма adlı hayriye teşkilatı tarafından geçirildi. Mevzunun devamı bizim levhamızda.
Ахмеджиттeki тижари мерkezlerinin birindeki parkovkada 150'den ziyade maşına. Olar 2020 yılga borçsız kirmek degen ibareni yazdılar. Kırım'ın bergi hizmeti информацион кампания кечери. Сегодня мы говорим о том, что необходимо гасить долги, и мы понимаем, что это необходимо перед Новым годом, независимо от того, в какой отрасли мы работаем. Ну а завтра, возможно, мы придумаем уже более интересные социальные проекты, на которые будут направлены на благо общества. Böyle araba flешмобы yılda 5. keresi keçirilет tedbirni GİBDD idaresi ve Добро мира волонтеры Крыма adlı hayriye teşkilatının beraberlikte teşkil ettiler. Maksat Kırım sakinleri arasında vergi nizamını yükseltmektir. Информационная кампания в налоговый год без долгов проходит по всей России. Республика Крым не исключение. Мы призываем крымчан заплатить, тот, кто не заплатил еще имущественные налоги, это земельный и транспортный налог, и вступить в Новый год без долгов. Bugünkü günde nakliyet ve toprak belgeleri boyunca Kırım sakinlerinin borcu kararnen 300 milyon rubleni teşkil etti. Sigorta төлевler boyunca 200 milyon ruble. Onların ödev müddeti dekabrinin 31'inde yekünley. Onun için Kırım'ın federal bergi hizmetinin idaresi belgelerini vaxtında ödemege çağıra. Safiye Şukurova, Sivila Memetova, Millet için. Kırım ermenileri Spitak Sıyır Teprenövінде elak olğanlarının hatırasına аңдылар. Bu dehşetli vakıya 1988 senesi Ermenistan'da yüz bergen edi. O vakit yer astı itevleri 6 bal derecesine yetken edi. Resmi malumatqa Koreya 25 bin adam elak oldu. 140 bin adam sakat, 514 bin insan ise evsiz barksız kaldı. Cemaatçılar, hakimiyet vekilleri ve Ahmedcit sakinleri dua okuluvudan son Ermeniler mezarlığında tıklenilgen abedege çiçekler koydular. Kırım paytaxtında birinci kışlık yarmalık geçirildi. Birden 3 yerde Keçkemetskaya, Sevastopolskaya sokaklarında ve Kirova caddesinde Kırım mahsulatları satıldı. Bu et, balık, sebze ve meyve. Onların fiyatı bazar fiyatına bakkanda ucuzca. Bizim televizyon takımız da mahsulatқа kıymet kesti. Ahmedcit'teki yarmalıkta mallarının çoxluğu ve çeşitligi ayrete kaldıra. Müşteriler Kırım mahsulatını almak için uzun nöbetlerge tizildiler. Fiyatlar bazarga bakanda 20%ga ucuz. У нас тоже в заводском ярмарка есть, но очень дорогая. Здесь подешевле. Но нам бы еще подешевле. А вообще хорошая ярмарка. Молодцы. Bu beş tahtada turşular, hıyar, pomidor ve hatta tuzlu karpuz satıla. Larisa Karpenko yarmalıkka 5 terek oyundan yıl keli. Lezzetli turşuların reseptini açmay, bu ailevi sır değil. Какой товар самый ходовой у вас? Огурцы, капуста, квашеная капуста, огурцы соленые. Более ходовой товар, люди любят. Ну так салаты, морковка, всего по чуть-чуть, все по чуть-чуть берут. Yakın yerde sebzevat çadırı yerleşen satıcı Vera Mamedova Abxaziyadan getirilgen limonlar ve Kırım pomidorlarını sata. Люди на ярмарке идут, но мы хотели бы, чтобы больше делали. Каждую субботу, чтобы делали побольше суббот было. Yarmalıkta kayta işleyici müesseseler de iştirak etti. Onlar süt mahsulatını ve kolbaslar satalar. Bu yarmalıkka Kırım agrarileri satmak maksadıyla 200 tonnaga yakın mahsulat getirdiler. Növbetdeki yarmalık dekabrının 21'ine tayinlendi. Elmas Ablakimova, Rafael Vahidov, Millet için. Bugün Tajikistan'ın halk artisti, Kırım Cumhuriyeti Devlet Mükafatının laureatı, halk folklorunun mütehassisi Remziye Bakal öz doğan konunu kaydetti. Kırım Tatar xoreografiyasının efsanesi 93 yaşına kirdi. O Tajikistan'ın 12 milli artistini ve Kırım'da nam kazangan 40 artistini terbiyeledi. Onun rehberliği altında kollektivlerinin oyun repertuarları zenginleşti. Ansambller çetelde çıkışta bulunup Kırım Tatar halkının medeniyetini tanış etti. Butun ömür oyunyan yaşagan istidatlı kadın hakkında bizim reportajımızını yarınki efirlerde kaçırmanız. Ahmedcit'te vatan kahramanlarının hatıra gününe bağışlanған konsert geçti. Rusya'da bu tedbir yıl dekabrının 9'unda o'tkazildi. Bir meydanda ijadi kollektivler, solo icracıları, arbi orkestr çıkışta bulundular. Bayramın esas maksadı Rusya kahramanlarını misal getirip o'sayotgan nesilge vatanperverlik terbiyesini aşlamaktır. Böyle etip teşkilatçılar memleketimizin tarihi geçmişine merak arttıralar.
Мы говорим о матерях, о наших сестрах, которые ждали своих солдат с армии. Мы говорим о героях Великой Отечественной войны, о героях, которые сегодня защищают нашу Родину. На нашей сцене самые маленькие участники, которым где-то 4-5 лет, говорят о том, что они любят свою Родину. Ялтада преград нет адлы жемаат танылыву мекафатының лауреатларыны тақдирледілер. Имканлары сынырлы олған балалар үшін конкурста 7 адам иштирак етті. Бұл бала ве сақатларының ичтимаи реабилитация бөлігінде тәрбие алғанлар. Яшайыш мешақатларыны енмек yolында оларының иджади ве спортив ирешмелеріні дипломларнен тақдирледілер. Для этих деток действительно нет преград, потому что у них есть цель, которую они достигают. Большое спасибо вам за вашу целеустремленность, за стремление чего-то достичь, за участие в подобных конкурсах. Мүкәфәтнің мақсады сағлық жейттен имканлары сынырлы олған бала вегеншілерінің иджади спортив ве ақыл фааллігіні инкишаф еттірмек. Конкурс әнді 6-й кересі Қырым елбашчысы Сергей Аксеновның имайесі алтында кечірілі. Қырым пайтақтында бедени имканлары сынырлы олған балалар үшін ярыш кечірілді. Бұтын ярым адамыздан топланған иштиракчилер ялдав ве енгіл атлетика бойынша күчлеріні сынадылар. Яш спортчыларының муафқиятлері аққында біздің левхамызда. Акимсыз ғырғанымен спортчылар ялдап башлайлар. Хусусиетлі шәкелде инкишаф еткен балалар үшін 25 метрлік месафе берілі. Бөлі етіп в добрый час адлы фестиваль башлана. Ярышларда 8 яштан 15 яшыначы балалар иштирак еті. Олар ярым адамызның чешет регионларындан келділер. Дарья Истомина үшін бұл бірінші ярыш. О ялдавнен 2 айдан берле оғрашам. Бұл координация севиесінің юкселтілуі үшін керек. 11 яшлық ішчіқнын баш мейі зарар көрген. Сразу у меня не получалось. Я пробовала, не сдавалась. Как мой тренер говорит, сдаваться нельзя. Балалар тек сувда дегілді қору ердеді ярышалар. Енгіл атлетика Валерий Явруцкийнің севімлі спорт чешітідір. О Максус интернат мектебінден келді. Хороший вид спорта, бегать, прыгать. Но так все нормально. Мы сюда ждали приехать, у нас все получилось. И вот приехали и стараемся выиграть командой. Бірінші Джумхари фестивальде 50 адам топланды. Тедбірнің тәшкілетшісі Сахат балалары олған ана бабаларының топлығы. Мы уже с 2015 года занимаемся работой по социализации детей с инвалидностью и понимаем, что без спорта это не совсем полноценная работа, не совсем полный охват детей. Хусусиетлі шекелде инкишаф еткен балаларының сақлығына тамым спорт ярдым еті. Я думаю, что все вместе мы сделаем и выполним ту задачу, которая перед нами сегодня стоит. Это обеспечение при разных возможностях равные права всех наших граждан. Это очень важно. Эпсы иштиракчилер месафелерні мувафақиетілі ендейлер. Тешкелечілер bu yarışını ergel keçirmege niyet eteler. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Бүгінге bu епісі хаберлері реклама бөлігінден сон авария етіні қачырманыз қайырлы күнлер.